Amazina yawe nyakuri ni ayahe? Amazina yanjye nyakuri nitwa Nyakso Olivier. Nyakso Olivier. Ni byose? Yego. Ndangamuntu turebe. Ndangamuntu ntabwo nayigendanye. Ntabwo nayigendanye. Indangamuntu yagize ikibazo. Nagiye yaranyagiwe se? Nagiye kuyihinduza. Wagiye kuyihinduza. Uri warongeresheje imyaka? Oya. Ya amatariki y'amavuko yasohotse atariyo. Amatariki y'amavuko ntiyariyo? Nero bava ngo ufite 34 cyangwa ushaka kugabanyisha cyangwa ushaka ko 34 yaba ari myinshi gusa mfite 34 nka kibonke yafite ingara. Ndabizi se. Niyo ni myinshi cyane. None se ubundi ufite imyaka inga? Mfite imyaka. Umuntu wangu 34 ndamuhimbye ntago yabaye. Ntago yabayo? Ndamuhimbye. Sabira. Mfite 20 na. Ntago bishoboka. Usora yigejeje? Yego. Banumva ukiri muri uri umutini. Abatini haryo babarira guhera kuri 18, 19. Oya. Aho ngaho navuyemo aho ngaho nasigiye bayivani. Ba petit frère bandi aho ngaho navuyemo ngewe. Ngo witwa Nyakso.